ai ki vai o mai era o America yoi o vai atu le sitemi va tu kot fara fai masolo mo meu peng koko lei o vari longo so le o vai ni vari pipio koko o peng koko fo te fai masolo longo o vai ku ngai e wanga vale mo e Katrina fusi ole lo lofi mai o vai tu ngo mai ya isi au ku ila fa mai oh you're real ole fa ya god fa ta dia ya wi ala wo ye fa mai oh Asiata he's real yo la ni ko mo ko e fake god fa yo nga mo ya ka kisung wa fi god fa de isa le ama tu ya te va ai fusi tu mai to sile mara le mas furula malanga ole kele ro kama ka yo kinga yo tante foi tante mo foi tale tele le uno fu na malanga mai ya ai mo fai ngata la se me la nga foi ole me su ko fa na mission foi ole fusi a me la no tau va ye te mina tu sei fusi la kam ole o soro poroma e kir bo vela tu me frito ya ta fita ye foi ya le na sa nga le mu ala me ele ya se ben fa le tonu ai pina na o ko fa nga pi fa siki make sure ele se me e ono tupu bona me ye unreal la le real o kala ke do e o kakalo mi lombi kingo ni mo se sa wa ka fara o ya la utala ta ka bi ma ko honest to the truth e disi mi kinga wa anu ka nga le o kanga ai ku kuida le o ka nga ai fo i merka ma no mangang ko ingang fa ko e mo fo mai honest to the truth vai ra wo mai bo lomi vo le mo ka maro ka fa mai pui ai fa saka mai ka mai ui saka e real lo ka mara e real ka fa esa oi mau ele real half cook ya se o ko je de vera ko nga wa sun ka fa sei fa feilo ai se uso ya ole tau mai ole na faila utala fo le ya tau ai na o atu le au America Samoa tango fo le yodima mo ala fau ma fai mai oh he's real le luinga ma tu pe esele la tau va vai mai lunga to vita tele yo fo i tele malanga tu ila mo ste mila tama ale mai la lengo mai kango he's real le la de fa filo ya tu lo ele sunga de ele tá procurando ele é tão vai lá cai o procurando mas ninguém fiafi ia mai mo vai sa mo yo kurang falu fa kal fa tu ne ka fa kai mo nga fia ole fa ponga le mele ke sa mo ia siaka ole ko fio o me o ba ku o e ngas ko nga o ka mo ka ka ife an ka ya umar fare ka ya la que vou ya o vengo o ele ore an ka o umar fare ka o ka fio o ko me nga fa ya o le video ro kingo ma no quero uru fa ka o ai ku pero uru ko pe chore ka fio ia me mo pa mai mo misa vai tu ngalo te fai tu ina o atu nei tama tai mana tina malanga mai ko kui fusi oema fai mai sole ma na ya to to touch him in real person yeah he gave me in real life obviously anga le la le loto mar fato fala inga ke fa le ma fa la po a me nga fa yisi pan mia yeah fa la po ma fa lo kele ma va le ya sa fa la po ma fa lo kele ma va le moka iyo ona mana tua hai pe le o to inga tai ar me ku fa ile ma va le o sa fa ile ma va le moka a o ngofuanga sa yai pa le mia ai fika wi ai o so mai lo makula epa fa o nga manga va lo ku ki avia fa que pescar que tu vai pescar para que yang ave ku karo ka polo fai anga fai se mara ka polo wa pe o foi fa le wafu wa mo vai o ka lai ba
ia wa fula ko sami de se me pa me fai fale ai mo fai le wa fu ko fai mala vale le mela nga ku fu ka simi yo wa ru mala vale ale wa fula wa ye le to le wa private le wa fula sa ko la wa fai mala wa la pe no ta wa tu ina ya so nga la wa le au tu no ta wa la siliva ma tu la va pena na la wa fai ma to so va ai lunga ya ga yo ka mio o nga wo le sa miska ava le la ta te fai tu va la ta to si sila sa mo nei me na ona tau ai o tupe le la he o mai ngei fai mai e a ka o kar so fuanga fia pe peser ka o kar so fuanga ai se hanga ka se vai ka kia ingo milion ai ka kia ingo milion nga matu la fa pe ai fa ku po ke pe po fe mai nga ya ai ora nga fo nga le officer forward de George le fa ngai o le mo fa ngai me o de George o fisi ke le la ba o la ko nga ro nga fa what is the main purpose ala le fanga fa vai ma policies ale George le la fa la ko officer fo le fan mai Australia e fia ba Australia ko nga la fa wa ka fo nga fanga ko fanga fa vai e fa sala ia se newspaper po se media e le fa maong il fanga ora ko kala mai o la ke ringa la kala le officer ka kala ia malo i fa karwanga o mele kupu e piko kasi whainga o stories here mai o e kakau la le George o nga whaingi la ko policies e suspend ai pe whaki ai pe abese ai pe e mwhai se whangange se nguspe papo se media o ngai lo whako ese ua fia kuskusinga le arapseva e lei whako ese arapseva ki ngangai lo e pi o pāma se e kiri whaaya kua whako ese me arapseva ese me ngara me fa sa wa le fa ko ese these are ko nga menge le ka nga ile George inga ia foringa mai inga ia malo si va nga le wa malo si va nga ka ko le fa fo ka ke fa mo e sa mo global o fo nga o le Polynesian radio o le Talamua o le Observer e ka ke for the first information for le ka kilo po fese me o langa mai o nga ba ka ni ka ko nga e po fe me sa wa ya a ka ko akula nga ba so e ser cara la kusiisi ke se cara la kusiisi a se me la nga kele ba ai kele ma fa me kas e kasi mo ka po e fele ya le manyo o me la nga le al chos inga ia malo si le vanga le mo ka ko ngi fa o le fa fitauri le atawa o fa fitauri le tustala ia tatu Samoa o le meo le fucking king fa fitauri le knowing it's who you know ma le tuo mai fo isa le fa fitaya Australia ma le fundings il tulanga o levan tauna ai ma le tuo me faina fo le ofisa ai le fo kanga ale fa foua la masui ma fau o au kuskala ia ma au fa kenkengi i tulo wa uia o vaenga aule kango a e foile le validate mai me ia langi kersoma le fionga ia le lua amesene sina Retzlaff ia le tofaya apulu lans polu no and some o foi la ya utanga vaia tipi utanga vaia a ule mo mai ko koru le ngisi amisani vaenga le tau te fiso tanga ai mutu a ule mo mai ko koru le ya ona o tamilola ia le na inisio tatu sources ma vaenga ai mutu me foi o le tele o news ne mo tatu mo wana i to tele na to Samoa ai o le me roile le matou nga ruenga pe e kangore e fa maungia mai le si ia news o se pulo observa le ma se vaenga e nana matou afea o le matou to mo fai o ko mo fai le me se sunga le to e fa manino atu me ia pelo mai na pawana ai tala no lo ya Samo o le mele tupu e fai ga ta fo ina fai se fai nga tangata nei nga i observer lenga o so kanga it's who they know it's not what they know ma vela tato ai vai nei sau ninga i fai mai el tene le o mai na mana me sa fai temi fo ile na fai mele le ke
take a government. O ko fa ba ba. Ora matua leanga o whainga tene unprofessional. Ai lifo po mai ka vai. O tangata ia le tonu meia. Yeah. Lifo fai e uma na tustala. Mana tu foi. Tasi vai nga ko skala sa fai ia le sai ale fionga mingska ya ai ono ele ke Roma. Doctor. Ai le itula i mai le whainga palo tane. Le foi na ru fai na tustu singa io na lenga kali ai e o foi na tali foi e telefone tangata. E tau mawhai a le tamaitai le lana personal page e whai fili i ai o na saula ia o le winga la lautala a whapea la o le e o maikanga ka mawhai mai ke pepelo ma le whaasa o mea ia a o le tangata le relay i ai le si ofisa whai ngā ruenga e lau ke a mai a news mai Samoa ia le taula na o me pepelo a mea ia lau mai na o me pepelo a mea ia lau le lo vinga le ni tafai walanga o lo te tala no atua e ye lana vaenga na le foi sa fa ye le tala ai ono doctor Kiroma e foi le sianga fa sala longa no vai tu foi o tali ai le sunga ia portofaya pa uroi au sangi Ia. e te le vaenga sa e tata vai tu foi ana fa matalang o isi kai mi ka ngo kuskusi mai personal mai ata ua ma pe fa o so mai foi lele fo mai atu ro wa foi lana na te silafia mai te tonu ilona to lua e leo o la ka penga mai longo loka o no so mai ro le fa il temi fa o mal palo ta le na sia mai foi e le sitangat fa mai ia fia vai ku ase o mai la le ri il ko ka ia sia kama wa foi la wona silafia le ya o la ilo elona to lua o lai ai le alert na fai longo moa ma vai la tatou ia doinga o kanga kaia le tau te vai atu ai e mo ia la le atau e fou le ofisa fa tai le ia Australia ai ale fa fou ma fau kanga kai pe yo tala afionga le tua ai se mea ka kau onga fa fou it starts from the renewing of our mind vai ai se me mo fa fou le o nunga i Mai le fa pe ke kuskala ngai le wa ilo me o mara ne ai na le pai ala kuskala no li po se isi kai e ke step over le me e ke le ke kai o elo mara mara a veces que ngira o mai ya le foi man lope e o mai me le yo e la ko mamla ma ke le fai ma la ke le silfia ma ke le lo se me a kuskala ia li poki al me fai la su ma fai la li poki ai o kuskala ko fa masingo ko fia poco ole winga le na le te fai atu ai o la to mala malamba foi Godfather ile ese senga mo le meo le tusitala ma le meo le tangata fai por kalame fa soa ya a mo me nga le kup wala ilo pe fia kuskala pe fia fa soa Exactly. And there is actually a growing interest of people who now want to go away from journalism because it restricts what they can share, how they write their story, and they'd prefer to go into podcasting because they have full control of the truth that they're able to tell. Lana tonua tasina le me le la ka go fi fa mangingo go au ka 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 go me fa idonga ai fa mul le ai a fa ya o kuskus le focus le menga kuskusi ya ai le se me ke o so me foi no fora le mo tita alo do man to fa so ai fi fa so ya ku kuskusinga ai me ya runga fa singa fa so ma fa so por kala me pena ai avaya o loa tiute ia na vatuna ole na tusi mal tustala e faila ia le tulanga o FX ma me o ma lava nai pa pui ma tulanga fa tula fonoi ma lima tai nai armele wa ile lo kele pe ke vela pe ke malidi ya paulanga o mesa ole uma ai wo sa wo lo lo sa o le Absolutely. And sorry. And media is such it's a career that a lot of people look up to because it's a very seen career. You're in front of people's eyes, you get a lot of attention, and at first that can seem very attracting for someone, but before getting into the role as well, I think a good thing to ask is why you're going into journalism, why you're going into podcasting, and ask yourself those questions because it'll prevent you from making very stupid decisions when you go into that job.
like Lea Tau was speaking about, minor. Those are the kinds of things when you don't have purpose or why you're in there, you end up making very sad mistakes. And then it's a bad flow and effect on the people. But yeah, I would say. O feri, o tau le te mai ni fasala longa pulo tu. E se me o ko pulo fale. E o voi kasinga kakala su ku pe wa le ko ro ye ale ko ye ya funga ya kula pa ma limongi ma fonko ma mowaki. E wo ma fo ka pungi longa e pisnis. Wa me vanga ma wo e funga ngele o kanga le pa ele no la uringa ka pungi. Ia pa pera fo mo ko vinga la ele o ka kanga ka pungilo ia wa oyo ye atono le toya nga o tato por kala meso le to fang wai le auto instala o tele ave sea le to mai nisi o le to rutai o nga wenga o lo Samoa to tele ila to wa mo watu ele isi tu le veli ila to o lo wa tau le penga pe o le tala le penga o pili o lo soifua o matutua a olae wa mai ala la tutua faftai tele le tautinga maranga patia o lo i foi ni so lo fa o pe la vale ni time ai ia te o le ua tu le malo sui pe fa o foi o finga malo al fast le ua pale me mai le sunga la o le mali to o mai la ia si o tatou nga lu fa tasi ma faini me le li poti le la lang mea ia e saungo mai le pale mea mara sui pale mea malang kapenga o mea ia la tau te whaai loa mai o mea o leo le a whai li poki mea ngā tau le lalo langi a wā a o la ina au mai fundings matulanga whapena o la usi le fia le lalo langi ona o tau tustusinga karo sia la e whai mea ia lenga whai loa mai ai a whai o le pauale o le mea lela a matai o le a matai le tau wha leanga e te lo le tala e kouki ki ngai ngai o le upu lea ma le upu tautino le upu la patai fo i motulo ai me se au kou lea le au fo le fa pentati fai atu o le upu la patai le nei mo outou a wai fa oso outou o ai lava nai tu o nei mea uma enga uma la tautai mo matutua ai le ropo fesu ele ru manga e kausi o kou ainga a faya o ele te tustala ile observa e fo lo kuskala au masaulo ko fa leanga masau malau ma fau le lei mo le luma na yo oe masio ainga o lo po mazani ai a e ata tadi umala lang ai kang e ke kangi masusua nga o ioi karo sia e fika gi sia ni so lang i lo kang